Kasenrat Sabah. Hakalay trik jemang, kala penlong ya kasyat sukra, bat aingo aidem ya utri kiron, haswa ban penham ya sembay upnyang haki hali pentor. Ya kani kasyat sukra, na penlong hamadan Senrat Sabah, bala penyai da Presiden Senrat Sabah Marisuk Nova. Presiden ka Senrat Pesiar Maboy ka Bhoy, ha kajingkeren ulas neng lakrawi kikun ka Senrat, ban penne pensa ya kanyam tenrai kabalayo pateng nadu kilong shwaman shwa. Hadien ka jingalang kikun ka Senrat Sabah kente bat senrang, kila shimbenta hai kijing shat tenrai, ringkat kijing sakilang kinong shong shnong bat marjan shnong. Nengkong tugasngi kama ego blek chat sukura busuk kemen yepi yang alang oro kamtam gerpang ne beta kicnong suba gumiyag yang i kam gebun ki paralok ha kini thau ne kini kicnong te katno dat de ngau kemen go kro ong ne ngi yo ti wa palai kamrat o i kamariang rene kemen de busuk rene ka wasan klep puwit de jingato o flap rene gal air ham tugasngi kerpang di ingo yo belai kendar o dua mit ketika meriang yo lutiwa keni lama wa chwa penhari yo man go ni lama kwa kam ketika lama di belai go ko im tuoro cisgi kenang mulai baik program yang i kecas sukra subuh kemen i yo tini por klem na slem ni bai por rap siming ate open head sindo ni lama keni lama man go open sa ken mo wi pi ngalang oro pasti nang ya Cik lut gila di beliau mencerang gitu tau. Hai na ya ulai, hago pene persa ya dusterti yongi. Dayo ki hembenta man lagi tau kat baye jengtep yeki. Wena kaliang yongki kalutik sengkeng kawa khoro khoram nang em lang chau chau ulai. Wong ne wosa ilai wan yo bai met. Wang ne wasa kedustur ti kat menang lai visi jipar kan menang ne ihini hasla kenda bertai. Lupi koi na wa upi nu koi na wa koi kayu sli
Kamki kangkanya tri Nawas kang kisi Anyang biday wayak ter ingay Yay kriwas kem kemuhang pintay Hajabe nyanong Wawin mo iini Kamki kangkanya tri Nawas kang kisi Anyang biday wayak ter ingay Yay kriwas kem kemuhang pintay Ablay kembang